Gawas ta. Kay ang gawas ng mga katawhan. Hey! Oy! Oy, nagpa-fireworks. Kaluoy, oy! Naluoy si Mochi. Kaya daghang fireworks sa gawas. Nag-look in town. Hello everybody! Happy New Year! It's the first day of the year 2023. Okay, and happy New Year! Welcome to my channel! Happy New Year! So this is my first vlog for the year 2023 about the New Year, no? Dire sa among dapit, nanggawas ang among mga silingan to greet each one and Happy New Year and kanang daghan ng gamay ra ang nagpabuto this year, which is happy nga wala kaayo nagpabuto kay luoy kay among mga iro nanago in town. Nanago wala jud among iro kay nakuan sa mga pabuto. Okay, ito na. So karon let's enjoy the New Year and hope God will continue to bless us this year 2022. Happy New Year! Ay! Happy New Year! Every New Year, mag-andam gid si mother nga ni rose water ipainom namo, no? Ay! Drink! Drink! Huh? You drink! Okay! Sige na! Okay! Happy New Year! So every year, magiging tradition sa amo ang I know me of rose water, especially prepared by mother. And since medyo weak siya karon because she just came from the hospital, kami na lang nag-inom for ourselves to keep up with her tradition. Just mauna yung wish na mo ipadayon. So, cheers! Rose water! Sa medianoche, kapasayon rami. Nag-order rami pizza. Okay. So, we have pizza. As usual, na ito mga lingin-lingin gyud. It's my mother's wish na to keep with tradition every year. Kung mag-New Year, kani siya. So, mga hinatag ng mga foodie. Okay, sa mga silingan, sa mga paryente, nang hatag mga food. Okay. We have fish here. Abrihan na lang hanetanan. Medyo ham, chips, ubi jam. Saan siya? Pico. Macaroni salad. Uy, asa itong baked macaroni? We have Kelly. Soju sa mga bata. Kuyaw man sila kay mga soju naman. Yeah, we have red wine. Yang ako rin taong mainom this one. Sparkling water. Sakon taman. Bawal man. Okay. We also have hinatag nga baked macaroni. Okay.
So, thank you sa mga donors namin mga pang medianoche for the year 2023. So, mga food, no? Mga hinatag, gradually nga food. Okay. Salamat sa mga donors namin medianoche. Kanirang pizza among gi-order. Okay. So, wala namin nagluto-luto. Okay. Year 2023, and usually our medianoche kanang mga kakanin or something, but since ako mga kauban is mga millennial ang medianoche. Chips and dip. Chips and dip. Oh. May mandepot. Millennial ni, pero dito palabi kay, you know na, ang atong mga cholesterol ini. Thank you! Thank you, Tata, for the baked macaroni. And to my cousin Marilyn for the macaroni salad. To Marlene for the biko. And Mayen for the ubi jam. Kani, dapat na fish. So, luto ni palang lapu-lapu, escabeche. Ano po? Okay, so, dapat daw na ay vegetable. Pero, ikapulan man migluto. Pasayon rami. Nag-order rami og vegetable pizza. 5 cheese and vegetable pizza. Okay. Silahan ko hot. Kaon. Nama. Unsa na? Kuan? Okay, wine. Ikaw, oh. Yan na lang. Okay, basig di ka maangay. Strawberry. Okay. Okay, cheers! Cheers. Okay. Happy New Year! Happy prosperous New Year! God bless us all this year 2023. Cheers! 1, 2, 3, go! Cheers! Giyarok man! Giyarok! Uy! Lagi kuha ang wine! Dali ay! Asa na may imno na mo, ani? Ako na. Mino? Ibalik na diri kay ato ang sauan. share good. Pero duha man na ka bottle, di ba? Unsa na flavor ng isa? Lami ang strawberry, unsa ni? Okay. Sparkling wine. Okay. So ang akong dapat imnon karirang sparkling water, pero lami man ang sparkling wine, pabadlong sa takajut. Nalihan og pabadlong, pero it's healthy naman, half raman akong nakuan. Okay raman daw mainom kog wine, pero dili ka na yun. Okay, since wala man ta naka gift giving sa Christmas, karon na lang ta mag gift giving. Ate, come here. It's for Ate. Merry Christmas and Happy New Year. Okay, napilo akong bilbil. This is for Kuya. Merry Christmas and Happy New Year. This one is for Palang. Okay, Merry Christmas and Happy New Year. Okay, open your gifts. Open. I hope you like them. Unsa na? You like it?
How about you? Huh? You like it? Oh, palang. Dili siya ka manghuam na kung kuan, ha? Selfie stick nga kuan. Katong heavy duty. Open. Open. Oh, with oh. Na siya light. Oh, talaga no. Selfie na ha. Uy, hasta si Mochi. Gusto magka-gift. Okay. Oh, Charo? Oh, that's for your computer. Oh, how about you, Mochi? Nangita po kang imuha. Magputo sa ta. Okay. Magkana pa lang. Nice na siya. Kina-eye light. You're welcome. I will also open my gifts. Okay, from my best friend Marjorie. Thank you so much. Okay. So it's perfume. Shower gel. Oh, thank you. And I also have a gift from Bang and Duday. Pabalo Mama say thank you so much. It's Aqua Floss. Okay. Paabrihan. Down sa color. Say color ani. It's feeling kaya color. Oh, yellow. March akong outfit. Oh, ikaw po, ganahan mo ka mag-aqua pa, class? Oy. Okay. So, ano siya pag-open? Okay, so. Anak ko, aqua floss. Yellow. Oh, fits me. Thank you. And also sa akong manita. Ouch, napilo akong bilbil. Okay, from my manita, si Winter Athanasia. Okay. Sorry. Of course. Curly tops. Okay. Tulo ka curly tops. Wish. Pwede day ka mukha na na. And shawl, or dili ko tagnawon, tignawon ang tiguang. Okay, shawl. Pwede day ka mukha ng girly tops. Pwede. Headband, na blue. Oh. Keychain, yung heart na blue. Thank you. Ano ka ba? Wala na, yun lang. Thanks. Okay, I'm here at Grandma Didit's and Mone siya iyahang bilin green na green. Her favorite color. Okay, muna siyang nativity set ni Grandma sa iyahang porch. Nice. It's green na green. With all the greens. Everything green. Muna siya ang bilin ni Grandma. Okay! Anong bagay sa akin? Okay, is it the tangerine? Sorry, ano na brown? Tangerine? Di ba naman mo na color of the year? Hindi, lahi na magenta or the cream. By the way, it's from Uniqlo. But can I have both na lang, be? Sige na. Okay! Thank you! Ang babait din niya, thank you! Salamat, Santa! Thank you very much! Sino ba rin mo dahil mag-strike? Uniqlo! Happy New Year! Okay. For the first time, nakakubot ko
og cake sa smoke na dollar rate. Dollar siya, is as in gold. Na siya mga gold something here. Okay, With na po series siya- lights. With series lights, pag yun na po siya mga lights effect. Oh my God. Thank you very much, a sponsor.